Arasum aja, semut aing. Beram-beram kieu mah ngarokok ieu mah. Duduk. Kamu beneran nih ayah si Iki. Adik dia. Tenang dong. Tenang. Woi Ki, coba aing belikan rokok ya. Dong lo kenalan. Rokok openg, nyamaran? Ya. Belinya di mana? Gitu kaget beliin rokok. Beliin ya. Itu mali. Kenapa motor sih ya? Toko dulu motor aing didorong-dorong atau mogok lah. Ada gak? Togong sia, dan bantuan aing mau berat di motor. Kamana ini mana rokok ya? Ngel-ngel tuh ini. Mual meureun. Papa mana? Astagfirullah. Bener-bener ini minum rokok. Nyasab meureun.